I pozdrav svima ljudi, ovdje je Roxer i Duki Crow. Danas u prvom videu snimamo GTA Race-ove. Pozdrav ljudi, ja sam Duki Crow. Nadam se da ćete danas uživati u našim videima. Kao prvo mi smo crew Croatia Elite Army, Hrvati svi, i pokrenuli smo YouTube kanal kako bi vas zabavili i da vam je bilo dosadno da bi uživali našim. Pa zato uživali. Kako ide? Ajde, čekaj. Ja nemam stikija. Nemam nikakvih bombi. Osim granate. Razbio se mi sve. Good luck, have fun. O! Stanje. I ti ja? Aha. Sranje. Šta je ovo bilo? Nemam pojma, sjela sam se. Jesi sam? Naravno. Uspio. Vidim. Čekam. 2 hours later. Evo neko šalje poruku. Znači da čekam. Evo me. Bye bye. I evo nas u novoj utrci, idemo dalje. Nastavljamo playlist. Malo mi se preoblikovati. Ne znam, šta je to sa svima, svi sam uzeo nekom čudnoj strani, ne tebe. Da bježi. Ko dade ovim ljudima vozača? To se ja pitam iz uma. Šta bi ovo? Sad sam zbog tebe fullo. I ovaj mi je blokirao rampu. A mene majmo neki izblokirao, tu sad nisam mogla nas ono doći. Meni je ovdje auto zblokirao rampu. Jer si ti jadnik razbio. E to je ona Da, to je ono. koju nikako ne mogu riješiti. Isuse, ovo ne. Ne već Murija ganja. Čuje. Eto sad će i mene. Dobro je to. Malo sam ih se rodio. Isuse, ubit će. Dat polisa. Čekaj malo tamo. Već da nisam toliko promašio, bilo bi dobro.
ide ovaj dio koji ja nikako ne mogu riješiti. Još me Helić prati. Isuse, peljo. Many months later. Checkpoint, iskucala se ženska u mene. Jesam. Cijeli adernik, slupao. Ode. Još sam vidio minu. Još sam je vidio. Tiče na nju. Aha. Mislim, stavio si 2 mine. Da. Vidio sam ih i čuo sam 2 eksplozije. I prvi Ja, put pa- mislim da prelazim ovaj dio mape. Dobre. Oh shit, trko. Zašto ti tirgaj se, ja ti ga na. Jao. Uđa. Pa kavala zgrada, majko. Isuse, koliko. Oto mi koma izgleda. Sletio sam na jedno auto i ovaj sad ubio. O, wallride, to sam pitao. Ovdje nikad nisam bio kao. Op, Op, uspio. Ajde, rak. prvo. Shit. Shit. Čekaj sam malo. Ajde. Još koje sam. Nesreće. Svi ti si čiste. Ajde, ajde. Jaj. Napokon sam došao na ovaj dio mape. Prvi. I evo nas u još jednoj utrci. Tu smo ja i Tuki opet. Sami. Evo me. Da, to je onaj... To je malo glupa mapa. Opa, skoro. Prošlo kroz mene. Jeno. Ozbiljno. Da. Čekaj malo tamo. Ups, nešto se razne. Ovo neki vatromet bio traga. I još je vatromet. Aha. Sad je prošlo na tebe. A, Skoro. koja slučajnost. Ode. Da Isuse, šta je ovo? Rockets, brate, rockets. Nemo. Super rockets možda. Yes. Nisam. Čekaj, daj me. Ah! O, to ti je kad mene gađa. Stani. Hitno stani. Roxy, jesi tu? Jesam. Jesi stavio? Evo konac! Eto, Sebe. sad si dobio svoja. Sad ćeš ti popit batine. Sine, dragi. Kaj je bilo? Ništa, nekom ne znao. Zva me neko, ne znam ko je tak. Daj, čekaj, jebote ti. A dobro, evo skoro. Skoro sam mislio checkpoint. Brš! Isuse! Ko? Kaj?
Odbesta! Ne. Aha, evo ti ga nas, sad pa ti vraćam. Aj čekaj. Znači, platio sam tolike pare da dobijem svoje nazad i nisam dobio ništa. Znači, samo mi je vratilo granate, grenade na 25 peta. Perfect, fuck. Znači, džaba sam platio. Ne. Jeb se? Pa ne meni dirnulo! Pa daj, ovo nije fair. Kaj? Cheater jedan. Ja. A jok! Šalim se. Čekaj. Cheer! Bi ti sad zalijepio tu. 2,000 years later. Stvarno razmijem pred sobom kamion i kamion pata na mene. To je ured. I uspjeh. Sve kad upadnem u more. Padne more! Padne more! Uspjeh! Yes! Checkpoint! Ali sam tamo negdje na krovu. Hoću opet? Opet ću iz prve riješiti. Ti si već tamo. To! Opet iz prve! Nobody move, nobody get hurt. Ojme, meni koji Rockstar, dođi da te ubijem. Kakvi ti to planove tu kuješ, a? I failo sam meni. Joj! Erbo. Joj! A vidi, ova budala se penje na... Pa no, pa on me jesi evo. Ali ne ja. Kamionđina se penje na rampu. Što ti poruka? Ja mislim... Da. Rockstar, gledaj ovo, stani čekaj. Aha. To nešto govori. Jaj! Crko da Bog da. Ja ti sad dobija sve. Ej, Rockstar, ali imate nešto reći. Kaj? Sad ćeš vidjeti. Joj, opet na istom mjestu izletio van. Isuse, polo sam checkpoint. Ja to bedem ljuda. A vidi ovo. Juhu! Ne. Kak? A da, ti krug. Oba. Ode, Rockstar. Znači nisam ništa dobio, sam novce. Ja sad ću ti gledat šta kažeš, šta kolješ Muri, a? Pa vidi, Muri ako ti si digao iz mrtvi. Wow, koji stil. Nije ne.